I'm good. We are live on. I'm doing well. We are live on my TV. Okay. And I'm having a Gen Z from ACC Ward. Who wants to be an MCA to Dr. King of Fred Matiang'i. That's good. Bono assume Nyasaye bwanchire abantu batengana Gen Z kugamba. What is the first thing which you prioritize kwa Waswere County government? Nyoranga CMC chingona chabe kama chike na kufuata na mangana wakora. Ase budget ingora make sure kia beki roge tangani. Agerege chocolate an impact is award. Nje korumona une sisa sengoro koru. Ali maite asali na asagi ya sana sobolemi. Okay. No maite ward yani ngima no taro tanyora sinswe kwani. Nsutei. Esise ngima ngayenswe kwani. Ngira ya bwaniga. Inga kukugania nsu bakoche keroka. Bakoche keroka. Ose kichauri. Sise ngima sta nsu chikwani. Na asagi ya obolemi obye bantu bakora kali gwechinsu. Amachinaro. Seri scheme by the scheme. Nsute iyo. Unaone mblego tuko mukutapo amache. Amache ichire chindani nsunchiyo. Chindani njiro? Chindani echiro, chiraire, nsunchiyo. Nsunchiyo. Pone go you want to empower farmers. Some money funded to county government. You can enable abantu patu ali bachako bolimi bwechinso. Bachako bolimi bwechinso. Anek egento actually kiranga ni rwo mono nokonyora abantu bago tushughulika mangano yobolimi chi professionals. Faga idea abantu binyoroine. Muna chinso yokora chigoto. Akana bakwe gosinyo. Nabo gosinyo. Baro kiku. Wekabaso amigo, we arrange a program baigerigo, una chinso chigoto elinde kibakwe gujimbo soro chiri na cyo bachire. Bamayuna awo chwe maintain. No nde nero bono kurwabo, ocha kuruwo nero chinyoro fofuri. Take a very good thing. Era a very good thing. Njirago kirene idea. We can spend money once, toletera abantu bake. Abake bono te will supply to others. Taibo? Simbo. Omaite kwa kwa ngende kiasana because abantu abange banalitenga. Chipara choka, chipara bamagwe banga abantu mbaka netigende epari byo rakonyo. Umuntu kumuki chinzu kuri ndani, gochechi? Echiro. Wakwa ne byasana. Omaite to kondo se lipara for sure. Epara yaberengia. What inking kokora epara ningiere. Ngobo kama minga nenkaranse para ntabwati. You need to have some economic activity. Okokora litukoli na ayake go so nyomba maragoba no bwato bosyo ogoswera nyomba. Gaba very good idea. Nagokire. Nagokire sana. Nasagia abolimi wechinyeni mansaga chinsaga chikwanda kelicho mwachikorwali. Bono mukwe ni courage obolimi kabisa muko sensitized. Omaite ndolikogani bantu bako into bingi. Let us just have even veterinaries coming over evinyoreme kwara sabanta marone naro nyarwali ganega. Obolimi boni ge bintu bitakire niga. Nairobi chinyini takire information. Mwabaligiro ne market mwabaling ne farmers. Taivo actually chinsu chinsaga chingini chaga ndokwanda naboyo mugambio the best kaka tika obolimi bokolekana obolimi bnobya actually no mate cha kwa nyuma na mambia mabere ne skimwaro ngesa mabere ne skimako ni mubate chombe kale ai no mabere akorwa chaga factory nera lakini factory ki mabere akorusi gwarienda sigisi kokole fake kasio ko ese factory sigisi tuende uweke rusaitali factory ya sama bera abantu betu bani skim nenzi twanyana mabera brand no kisi skim milk value addition na boigo tunyana nga nenzi twate brand ya kurugusia ono mete onyara tora masi yo bokima akoruka kafagara aya baikoyo twanyara maji aya baikoyo ingi tutanyorera antu amabere kigusiga nabo akoro mwekora mabera ko kinangop nabo Mount Kenya ingitanya na kusi milk at least na ndo muri myari eskimurugora umuri mwaka uta 7 shillings ye liter baira mabera itorogora ali ukwenda kugora kona ligwe liter osekale osenirenga 70 ujiwo 70 ingia tutabekera ngega ali na into koni ligo lielyo lienda gochiali tonyore kene to gachi school fees kanywa maji asante sana aka maji nche ingisa kama ngane kurango aka ACC ward already mumsia na nyota mpako mungacha nkwanira ngo kikuboyo abumaga dana ki mono onali but for now no yo ekina kutoka tinga jijenzi echi mochi chaya ono mungwano rocho osomire school ko primary mpako igira secondary olure secondary osere polytechnic osomire college onyori his papers ochakire go aso
omanye kucha kubuli bugami mungano mato mukimuno bwo oyo inki mudamu consider mumwe something ando besise word aro ndo base kupingana ninje campaign abengo buli ndo bugava ndiko buli ntakuja campaign mbonde ando besise word ne vijana ndubwate mangana manye nabo undo tubwate nojo asa matyange ngwakirande pia atumwakire simitoro sinabwata bona iga tumate esise bonsi yo mate bale kenenge mo kupinga esise bonsi pia bale wanta Taibo. tokorete Taibo esise wanta this is serious aturakira ndo bamatyange mbatevinga lero mundu mbwate se channel live. Hello. Yes, Mokwa. How are you, sir? I'm good. We are live on. I'm doing well. We are live on my TV, Okay. and I'm having a Gen Z from Mrs. Ward who wants to be an MCA to Dr. King of Fred Matiang'i. That's good. So give him one word before I end the show, because it is becoming very interesting that the word of Matiang'i is spreading across. The youths are coming up. Now I can only encourage him to proceed. Because you know, once you develop interest, go the whole hog and realize your potential. That is great. Yeah. Oh no. As one of the people who help Matiang'i, Bubangire gaki monene. No. You know, we'll get to know him. But it will be based on the kind of work he's doing on the ground. He's doing a lot. No, we don't know. Okay. I'm only saying, politically that's how it works. Let him go on. Tutakutana na huko mbele. Asante. Yeah. Thank you so much, sir. Yeah, let him proceed. Kwani monene tigatura kole interview. Okay. Thank you so much. This is the P of Dr. King of Fred Matiang'i. You go ready to book it. Mahogumira nere? Bad. But every koromuki. Ni weda maana kabisa. Koromuki ground, because either way abantu mbando kumanya na uwanja. Matiang'i na kumanya batonya abantu mbako tahiti ni ngumu. Koromuki kabisa. Then we will keep pushing. Kanya sasa kuanja mumena Matiang'i. In fact Matiang'i ni ticket yapendo kwa kolega sia kwa kolega. Wakoti. By the time moko ikali etiquette moko raki. Moko because we are going to push for the youths to be considered. Ntoka niba MCA nyamire ngibaba we vijana. Erondi ento ateba bona. Maite abantu abange bana politics yeli engoro. Chibese. Chibese. Mukwa tingo jango ya chibese nako ya musini rero. Mambiende na kwangere kerogo na achire no cha kwa musini ye. Teyo. Kwangere kura yago. Na ichira ali wogo. Twaikaransire. Na choro mu muroyo mo orwali kenyoro. Nyorre gasi asekete. Na so I like umuntu nara wakora interview umuraigete choose. Okuruguna. Somebody Virundo. Dr. Virundo. Yeah. Olero goreza iri jadanka. Akwani tebuya sana. Akwani tebuya sana ore amabaga. Nande nginde kingero. Nje am the witness of abantu bakuya amabaga abande ebinyoro byaito. Baoni amabaga. Taibo. Abantu bande kuri ko basigari amabaga akawani ukindoche. That's very bad. Personally. You guys an MCA, you're going to ensure that you fight for these chances. Lazima. I have to fight for them. Even to be in a just way. Yeah. Bantumba base kuibiru. Mbali kuibiru nyonya. Bantumba base kuibiru. Nyonya. Bono, na iguli your priority issues, you want to ensure that you've empowered the farmers. Yeah. Aya. Ndobati chu school chache kecha. Chiavani nursery chiavani ECD. Yeah. Chirocho in the entire Nyamira County to get renovated. Kabisa. Kogosoro it's my call. Make sure you've pushed that. Chimba kante mani ndoje. Chirochi tevi governor etutetu abanye njengale governor tu ukumia. Toto ukumia. Baka. We will do it. Yeah. This school is the entire Nyamira County. Because if the billions of money we have, we can be able to construct the schools. Yeah. I can take you personally to school. No, I will be there. I'll come. In my thing, Jango things in governor what will happen. Ngorangrichi MCHonsP. To a very nice meeting. Ever you wait. Go and sit with the people. With your people. Mwagirina ki. Muchandoki. Mubwate within your locality.
mbwende ko solve budget etera rosu mogendo ro mwini gechaba ka kebye kinyoro abangin monde etere the priority issues in each and every financial year toma tenga omwaka oyo esise what gokora the problem ya mache p kabisa tindo chokora the same thing in the second year the third year the same on each school this year gokora ndo manage school ana school therapy ekendeke mogiara ya solve chinya kitali chocho it's every day I will deal with it ayuere uya lakini nyakitali nchiyo je dispensary chocho kwa giringa in the entire counties Nyamira entire county of Nyamira chiko chiko rugo mtobere ebinyoro byeto chi dispensary chabekiro we have either 2 or 3 a dispensary 2 or 3 a dispensary alafu asaina accessible nyakitali no nurse teikobora so that in case umuntu nayo konyoro omwana squeeze nabako nyoru abanye bako nyoranga bako nyora nyakitali dispensary comfortable esiso wodi aralia teyo bona aralia moten sigisi bako na konyora that's why I'm telling you, we need visionary leadership in Nyamira County. I keep calling it. Let's get to your leadership now. Yeah. Abantu bachiri batwara tumoki sana. Pake vijana, tali tubatanga niyo maite na vijana turaba nipo kambi. Abantu bachiri bagotabanga. Ninkore kingoro bugambi. Ngokora nkore neke. Trust bamagoswa ali mbakokora. Nakitokora tuku trusting aje. Ogoswa abantu banyamira mbabone. Mr. Mokwa, I don't have any doubts. Ega simba kangole. Nyakuru maiga asina abere kingo deliver my promises, muchikorande una ntebete. Asega sichako gose nka. Eita chika chiane, eita andonsi ase andonsi. Asina that's a good example. That's a good. We kangole ega sikororokana. Kere kwa kolre gas neno muntu kere nyumba mu agachire. Okunye kora. We kere pibu na toiwana nete. Yeah. Nanya kurwanya tera era. Aya. Najitini I'm not muntu oli otanga. Iko onye neke, we kange bwati kere and then I move next. That is okay. Yeah. Tenya sawa konye. Omayete what you want it is trust in that our leaders are able to deliver. Now, you go one-on-one manya kumena matiani. Ntoanya kuomera na baba. No, I'll push for that. In fact, one or two I'll collect all the youth from CS, the entire Nyamira County. You give me some time. I'm giving this promise. If I go ngora na ngora. Paka mwikire mora matiani to agree na ki this is what you guys are doing. Teko nyale kanavia. Yure nikante kia sana. Maite ndota itieke rase. Tokwebisa ndota itikwebisa mega yaye. Totae tonde wansi ochiko base matiani. Egasi yakore. Egasi yakorokana. Ngachiko tya kubatire. Ego tyo gutariru. Egasi wike korekana. Akai kando. Anya tuli gukora gasi. Abere kando. Si ndio? Mapema. Na itakuwa hivyo. Ndota idia ndo bakwebisa ngora abandi ndo tiko bakwana. Munda kwebisa mega yaye ndota iti. Ndota giti bando bakwebisa mega yaye. Aya. Ndo wansi ochiko base matiani. Egasi wike akore gasi yakorokana. Echongorogete. One way. Anya gasi teyo. Tokumotoma kama mapema. Ngonyora toli vindu byokoreka na siasa sana. Mchango bantu bakonya kurangirwa. Pako kijana tebu zairi agote yabantu ga antu ba 10,000 tubasukuru besa. Ikono chuna chibachi gasi no gutirwa asukuru chibesa. Nindoje. Aya nika niri poster. Nika niri movement yako kurwa saya mu kuchia sande. Kare bintu byonse bikokorekana. Ngoga nyori chibesa. I know you when it comes to your side. Are you financially okay? Go say no can tipo konyi bonde. Go say na bogo tara na bogo time the necessary means wala ngawa ko reken. Mokwa when it comes to financially. Ngote mande. Ngweto mande. Sana. Tinacha rende ntebete una lero njangere ngwena nasigete. No, gerikia na geke mbugate. Onye kingwete nyarebe asigete. Sherane karo. Abuno wangu toka na inje tokoreshe. Onye eita sherende yonsi. Mate sherane chinyinge. Na kama matanga. Sherehe ya mazishi, sherehe ya inde yonsi eri. Na inje no wangu toka, twasanga na barabu abo. Amisini ali akubwate. Amisini ane limbwate na rangoruo. That is okay. Na to endo. Mate ikantu kya saliri kusiasa gusi. Abana siasa banyene. Chibese. Pakutanga ni chibese kubuwa ikintu barakora. Abone kintu ndaga nigente kenene kora kiliya kokunyara. Ikira abantu tokana ni mentality yokose. Batebi njinguru kulameka. Nje na acha ga so wanja kwino montegerere. Timbo ati mahangira ngubuli obo misiye. Obo misinte ko boyo matiani. Kabisa. Usema after na akolide njiringa nimba koleke neke. Timbo ati pesa pi lakini abata misini yanega iga inguru ya matanga. Amangana ba maroro boyo. We wish you all the best, brother.
So far, what are the challenges were there? Challenges njiro kuna kawaida botambe. Taba gunsi ka kiba gwitira. Gunsi. Gunsi mbako kuna. Na wokonya goko swake igora kinirende. Mbaranja yi. Barawa cheki. Mbaranja yi. Sukuma kabisa. Mbaranja yi. Ndakawa cheki ntabi. Banje kanga nakulire. Tokoma tabi nkyo kubulyo kijenzi odali otobwatise. Kanga nakulire. Si ndio? Challenge kiki chiro chinde mo. Other than challenges chinde chirase one namana no mukutano. Matengo chimana momera n'abantu ba one time n'abatu tam. Aso mukutano. Lakini rende ase wodi another wote. Muntu tutam tabatibaga. Tabatibaga. Ibaga ndiyo ngiawo taituta. Yasambire. Ndeya challenge. Challenges chinde chiro kere una tuachire twense na ebichana. Nje nande ninde willing gote kichana ke nions kere ready kurosisa word. Aso okay. Otaite go take tigache. Ndora mukani. Mupangane. Tigache tubangane twensi. Barosi mugo cha mubwatani. Tugambe tutaiwana neti. Geti. Kira muntu twomira negeti lakini mpaka toiwane. N'abantu abaya. Kuigwana nokuya. Okuigwana mpaka toiwane. Ano rende na otogochi twanya gotema igo. Challenges nyoe chirororo. Gotema tole. Gotema mole. Gotema tole. Kai wachira matanga abagaka baro abagambi. Ngwagoli bagose bagochaye. Kwanza abagaka wana siku hizi timainya saba kuna. Naye. Abanya saba kuna abagaka siku hizi. Mbali babe. Owekaya. Bao kalibisha buya. Mugambikire moikero. Ekirogo. Nibaga kweo. Actually to be honest, abagaka bane besise ngo bagerambu ya mono. Abantu abaya sana. Mbanya go seri onde, osimbanya gorama. Ngakirinere ya ikirogo chwate ne musade te kubori. Kwa iwa no musaye. Kora gento gete. Mbanya gukwana. Bao kwani bya bagote. Gachimoto. Na kiwito bate agorwari. Matianya. Gachimoto. Bono abagaka bagusina bamana sana. Abaya sana. Vijana otorakiriyo ki ntu akakura bange. Lakini abagaka suke yo maso yomo. Aba ende taligas mobate mana mange. Abakora kijana ike. Actually na nje nanja sana baka bagusi babera abantu abaya sana. Batigire ebikoro biri binde biri. Egekoro ne kijya sana. Nje ningachi teke gusinje ngene nsomyo. Lakini bachakire gutiga. Walire. Bwachakire gutiga. Mukinyomba nyombaki nyombe nya gotora. Oni abakurikira umuntu arakolega. Ine sise word. Abagaka unabaya. Bakanke sise word rimo. Bachenjire. Totale. Nje totale bwango iga. Si ndio? Kabisa. That would be a good thing. Abu na nje ne challenge na bwate. Na ngobwa. Na kibacho konda go nyumba nini. Kibaho chaka. Konta ibale ya. Lakini approach dia baka kitaba ya sana batwereru. Angalibisha buya. Bakanga bosemi kuya kabisa. And I appreciate them. Avumbia. Tindiko baka magana. And that means you are doing well. Tindiko baka magana. Kiba chirange mbiyo gukora. Umushimiwa. Kwa naba na inchi ba besise word because you are coming to the end of the show. Incha wananchi bana besise word ento na batebi. 2027 mne weka wate kuraso bonge ko rubono. Ngakiye weka. Chikas chiri chonsi bicha barimo kungainu mo gotigerunjera. Inje na chikonye. Ebirasi abana baito chiskuru ngwenda tole twanyora abana funsi. Abali bati cyo jingiya abana baito bana sali barabase ko gume. Bauta chance uchicho abandi chicho cyanyogete barabase ko gume. Umwalimu wawe cyo ingiya. Mira konti bakatonye. Wikerabe. Bakatora binyambe. Wikarabe. Umusayo tamurende direro. Mambiende bakakamba iyo. Intu togokina takwa bagaka. Bagaka. Bago tutukuta bagaka mbayo go chimotua. Mambe abashikoro babo bajandegire. Bajandegire. Wikabatoro. Wana wikabatoro sitobe. Ale ndete mbakere mbiya mono. Baba atachikura sobonge. Tonda nsebe niyo wikabacha robora ya sobo twerero. Si ndio? Kabisa. Ne vijana mutene na kabisa machole vijana byami. Mo basa kwikase mukurara. Kire vijana biregeti. Voka mapema batachikura. Kabisa. Bana lumete baniga bayigwere ABC yigwere chikora ngo batuchira. Nchibwa njigwere. Tosa baba na inchi bagusi. Bagende babate chikura. In fact on 15th go launch today a serious drive. Yoko bwate chikura. Kabisa. Kusienge. Kabisa. I'm working on the pay bill. Abantu bagochanga. Egere betu ne boko move korwe kenyoro paka sekende. Korwe town uchi sayende. Korwe says sub county. Nwangaro ya mo. Mkaribu sana mheshimiwa. Tokole very serious sensitization in Nyamira County to make sure nga chikure cha korrect. Chiabwati. Mutinyo ndeko nyetikwa ndensora.
chikura mpaka chibu ndoli koje tiko ndense no mate chikura raira bwere to yonde 250,000 chinga sana agusia dola million boniga na ndema totage chikura chitage to chibwete ani chitwa bagaro kan 700,000 itokubuli boniga ndo bati chikura kabisa ndike ka 2027 tubuli ando bati bakole bake chikura Mheshimiwa, all the best. Asante sana. From Mukwa Times, I want to wish you all the best. Kenya sago konye. Obogambi obu abanyole. Kora abanyole. Tegererati abananchi. Yamuno sana tele mheshimiwa. Bagusimwa sipima gote. Mago tengere kipindi yake. Onye kubate kijana kiago kirenka. Kigane tikubuli chikura. Momo mama tevinga karanga nye miaka. Momo. Onye kole kijana iskabu kubuli chikura bamisie. Ngakire simina mbane nera. Ekere ngole on board anya koru mungina osumu gako obwate mipange nyo kuboli keroko ene ambane rabu ngakire sim ekere tokoleta tukumanye tukuigunga ajiningo inki obwate guchinyamiraga by the time weka ochubuli chikura abaninchi bakumanyira obwate chikura bantu bamboli sane kore pay bill yitu bantu okora the contributions chair voter registration and mobilization. Nimbate very soon. We're working on that. Once it is cleared, we'll be able to contribute money. We don't have time. We have like 10 days to start the operations. So I think by the end of the week, we'll be able to be free to try to push for the registration of voters kusiengima. Mo kuminu relax. Nimbate vinga kichigweka. Biamuno sana tumirane. Mugambi. Kabia kwani sise all the best in your campaigns. Endaba na inchingo sa banyasaba kunichingoro bakwe chigasi. Egeroro si ebese ya mabuta ya 2027. Asante sana soko naangalia channel yao. Biamuno sana. Sasa ni